Terima kasih.
sinatu kahawa. Aya kaya mo pagkaya. Pero suave que no akan dia no pamaria. Me puede tomar aquí me quería ver. Kemudian yang ini orang Maui, Maulana, orang Matu, Marudina, mau berfana dia ini. Kaya dia kuat tahu na alhaqe le koko tapi na ton proten. Kemudian tahan ne kalau aki le dua. Kalau ne ani dua. Malam ikut ne ada dua. Thank you.
Koi tere lau koe ua koi tōng pai tiku be solima te kōkama. A pere hono mea. Ka koe kutala hei kainga ua whakanau mā e kuonga kou tiki i he taini o kutoe ke ilonga e mā waiki ke nā hange o kikai te nā mā. Te kokuna tau o kutangi ke nā hange o kikai te nā tangi. Te kokuna tau o kiripia ke nā hange o kikai te nā kiripia. Te kokuna tau o whangatamai no mea ke nā hange o kikai te nā mea. Te kokuna tau o ngā ati o ngā mani ke hange o kikai te nā mea o Yoski. Te kokamata lirio araka o rama koe. Amen. Who has a video titled, What's Your Why? What motivates you? So I thought I'd share my why. Te hoko ai mo o manatu, ko a mea te kawai wahi a kumento. When I was 14, I sat inside my church in Onehanga at a Sabbath airport just like this one. And a lady came to speak. This woman was a retired primary school teacher from Tonga. And she shared one of her highlights as teacher. And Tonga students are expected to sit an exam to determine what high school they should go to. Her job was to get them ready. One of the students she taught was the son of a road worker. His father was big, he was staunch, and she said that he worked harder than any man that she knew. One day she heard a knock on her door, and it was his father. She opened it and welcomed him in, and was speechless because his father was crying, and this man never cries. Nai na ona e ora siji, that I love and pohari whanahai. Nai lea me tamai koe nio ni te hei, koe ahoni, ko holohoroi, ko kama, ko kuhara. Today my son and his wife are sweet. I kai te hanu he rera e laa, me kainaka ane ngāwe, te kopake si haia, te me tamai. When I heard this woman speak, my alma took up her mata. I sat in my church as a 14-year-old, and I made a promise to myself that one day my dad would say the same thing. Kua o te pāna whānau te hongo pūru, kua o rangi taka tana te pine, te kaua, te pānau. He mautupu hake, nei ngāwe rua i mautangata eti. He was up before sunrise, back after sunset, ko whenua mauna uru. Ka noko te mawha
aki, e whai mau te ngāti I, mō hua e mau te ngā. Pena o moi, ai lea e tahi kai ako, pena o sia tonu, te tapu kupunga ka mai. Te whoki ki ako, ko tāpe whakamu, ko inisi ki ena rangu ia, ai mata o ka mai. Kau inisi ko ia, na whakarihi au, te kama ki mata o te ui. When I finished my first degree, walking down Queen Street, I could see this tall man tripping over everyone, trying to take a picture of me. He had the biggest smile on his face, and I was the happiest person. And it wasn't because of the degree, but because for that one day, my dad forgot about the blisters on his hands and the hardship of working 12-hour shifts. E wā o ki e koe tāwhi o se wha, na tawana kanata e ki, seini, icing on the cake. Ka ko ka mooni a honi, koe tōme tō ngā, icing on the cake. Na te ai tāku ni tōni, o ka pau o kūrua te tio i hani ihi, ko uhi, kena tōu he kunga uma ka sari. If I can see further than others, it is because I stood on the shoulders of giants. Ko kora ki tāna e ki tāta pēnā tōni. Please stand up. Ke bawah hak whanau tak uti tak aku. Makata pun nanti orang. If you need motivation to study hard, look at these faces. Education is not free. It costs the sweat of those that stand before you. Upon me more among Mātua, o ko salu te aku, te whaumahino e konga ira, te koe te ura o mau kui, ko tēnā tēnā mō ko. Alo te pahi ko kuru pēs o aki, koe koha poto, koe whiawhia anga i tamai, ka koe tama vale, te whaumamahi koe i whare. Let the faces of your family members be your motivation to go forward. God bless you all. Have a good day. Si supe te ne whai ki osu, te toki ofa tai motu e, te ne tū mau ni te akau, si supe. Lafi he whai mai whiri whoku, si supe. Hiro e ia e tau whak te tuki, te tau me humu e. O i ke mai e kai tūru, si supe.
ke kakao, si supe. Eiki ka amo whakatua, si supe. Ko me kau e te apasia, kau ko te mai o ko te popo. Ko ki kau mea, whawharia, si supe. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Immediately they left their nets and followed him. Kawena, liaku mo kapena, kamumumu itetea. Leave your nets and follow him. Na hikitohi e sene maa kai kosteli, hikoma kunelo. Koe sisa na ilifiai, na ikai apasila kukua. Kana ikai te whaka apa-apa i tataka. Kana ea uke i whae e tama inu. In 64 AD, a deadly fire hit Rome. O pehere ka whakatoru historia, ko nebo pena i tamata a lela. E ne whaka amu ke koe langa hake hakoro o koe whaka opa-opa ke tawa e aita ni Rome. Kana ikai te me amanaki i ko lahi te he a lela. O auhai a te sete ki noa i koro. He needed someone to blame. But he waki I haka Christiani. Koe taha e nahi tau mua o kosteri, ke whakaotolahi I a kaina loku, ke oa te nau takoki, kana munu tere sisu. It is within this context that Mark wrote the gospel to a generation who were guaranteed death for following Jesus, but after letting go of their nets, decided to follow him. Ke le somi ahoni, pia kaptaiso, me ahiahi o sisu, talamai me ala sisu ki ka aleri, o ni malanga ake a gospeli, ke tau kato mala, o tui ki tōkora. Ka lea sisu ke te naua, moongi o mui a te au, a te o naumi ti moua, ke mokoko, ko o tōtai tanata. Ma li aki lewa mana kupenga, o mui ke te ia. I e puakaka moku a, o kalamai le palofita o sere mai a, vai taha no besta no. Ko awene o ko whekau, ke omi hakau taumata o toko lahi, ko siho vai a ti taha mai. Pa tenau taumata o ki lau dolo. But now, I will send for many fishermen, declares the Lord, and they will catch them. Tāne i nei ke hui e si su
Ke kākakato ai kala o tawa kita. This was a prophetic word that Peter and Andrew would have remembered as Jesus called him. Immediately, they left their nets, they left their security, they left their livelihood, they left everything that the world told them was important, and they followed. E whanonga tau whai, o mahu inga ke tau ilo, ai tō taha o tau mūmuki ai, ta mahu inga ia, e uhinga o tau mūmuki ai. I e tau o ngā tupu ki mua, nai wholau ai tau marakua misinale ni weresi ki India. Kia whetu o ui ko Asen. Nai mo ui whakahiteni ai kakai i he kolo, he nā au tui o mauire tangata me tānaki ai uru o tangata upana tatapu. I au e kospeli he ki kolo, nai whakalui ai whami he tanga. Koe tamai, whae, mo nā upoka. Ka koe ngāwe ai ki whamini koe ni, koe wahe ki ririu mo ui o mau ia siso. Nai au e tāna noa ki he no pere o kolo, o ne ui ha whakataha. Ke tāmate e whamini o ka pau he kai, ke nau whakaikai a siso. Whataha mai e kolo, te omi me whamini, te lea me no pere. Ta whoki o whakaikai a siso, ka moui o mokoha. I kai te ilo he tamai koe ni kawe haha ne tari. Ma ne mana tui ai tohi nā he whau, hini e ne tari ke mui ka siso. Pa ni vai e tupu i lea ne ne tohi. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. O wau whakapapauki ke mui ka siso. I kai hatu e tapoki, I kai hatu e tapoki. They stood and watched as they killed their sons. Toi lea me no pere, whakaikai a sisu, ka moui ho waifi. Toi tāmi te mo tua. Toi nando with me, still I will follow. No turning back, no turning back. O ka pau te whanonga toko taha, te kei muni te. I kai hato e tako, I kai hato e tako. Pire nā tamatei mo no waifi, toi lea me no pere. Whakaikai a sisu, ka te mo ui. Darling, I fly in the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Ko wawasi I mua I au, mā mani o nopu me mu. I kai hato e tako, I kai hato e tako. Nai mate nā ata I whamilimi, o nau I aku nau kupenga, ta nau pipi ki wawasi. O tā mai wholokola, koe tui, e whātuku ni whanau. Pile mate di family, nai whaingata ake mātu te kakai, ka toki lea e no te le. Te eke ki o whanau, te sio ki halota ko apihe. O ka pau o kuifo ane mate, te takome a sisu, toki e mui mua o sisu. Nai hoko ai ki aki kupena family, ke nau tōtai ai korona sisu. Koe mui ki a sisu, koe tupu hotoloto, ka te whakao mo. Ka whāki ki ai e ta whalala. Li ki ai se le maia. Monu ia ka koe mahi, o tu e ne whalala e sihoka. Ko sihoka, o ne whāki a. Tu ungaia ai huna, a whāki ni intia, he ko sihoka, na e tu ai e nā whalala. Ka pau te tau sio I mo ui ai omo, tanata tōtai I he leitone ahuni. O ka wako hangahi me alahi ki he whoka ka mumui. Nai ui ki nā dole si Isu. Na nā nandali ai ui. E nā mumui na nasio tonu ki ngahi mana nai hāmi he eki. Nā na whango oni ki he mo ui o kosperi. Nā ako ai whakamole mole. Tā nā mahi noi. O wikai hamana lahe ia ofa. He koe otua ko ofa. Peter was the first when asked, who do you say I am? Answered, ko Yesu ko Messiah me awe otua. During the time of Nero, Peter was killed. He asked to be crucified upside down, feeling unworthy to be crucified in the same manner as his king. Following Jesus is understanding that it is not about us,
is ultimately about Jesus. E ko operacione ko ante lu na ko muy kasisu. He pa to na ko si su mi saya na ne ui ni ko wa ke na muy low. The gospel is intended to be shared, not hidden. Ko ante lu ne te ka ke fai kai si su i ka isi. Pwede ke lo to ake muy na ita pa mamahi da ha i ke kolosi. Ke pa lo mamahi. Me ke kolosi na i ke malanga i pe ai ofa si su. Ele mata ki e prosperi na ne hoko ko to kai kanata. They gladly gave up their necks because no worldly gain amounts to the joy of being called follow Jesus. Growing up, my trust was in myself and my family. And even though I said I trusted God, my fears told me I really didn't. Kuape holo pere osid masters. Na loto ke hoa ke suako ke koketaka ka osipa. Na whaina taia au kiko. Uwaki, ko kakau i he mape te paana ke pua ake i kuako. Ua, ko sia ki ana nono ko. Aweta na amulea ki o kongo matu a o talani. Ko ako ki e hoko, ke hoka ke kuako. Ka utai ke uino ke tutong te. E mane o matu a ko paana te whina ke tongi ako. Ka talani, ko manu tupu he tau. Na lea me e kutamai ke whae, ke whanatawa api, ke tua aki a teina ako, na o tamu ke whai. My heart sunk, realizing that my parents were prepared to sell our family home. That's how much they valued my dream. That's how much they valued a piece of paper. Na tongi lea mai e whae o me pehe, seini, e gari o ino e mapi pehe e whaanga. Ka ko ina toko taha o toki whai ke ano kami. Tanta si isu. Ko e kupenga, ai ngahi mea na whalala ki ai. They couldn't help me. I went into my room, opened up the Bible, and it fell on a psalm, and out came these words. O kuohona e sipoha, o kautatahi te whiria. He spoke through his words. I heard it. I let go of my net and I followed. Now apply ka scholarship e kona ngā moe mo sila ka pule roko pe. Ka petai ka lawa ke kutongi semester ka toka ka tau i a toina. Ma o mai ka tongi ka e whaara e tongi na e kupui lea wai paid in full. Taha kilu o no mano o to tonga kato e wako ka te wahe mai paaka ke to konti ane mano ko. Koe mui ka sisu ko e kai ke te tawhalala na te poso, te wha te iwi, te wha koe taha, ka koe whāku ka kato ki a sisu. O hea matu, o whāmo oni ke iwi e loku, mo tā wake o mai, me te riake ki tēnā, ka te kuku ki a sisu. I followed Jesus because I didn't know which way to turn. I remained in Jesus because there is no other way. I wish to turn. I followed Jesus longing for something I didn't have. I remain in Jesus because I have something I will not trade. E kai ke whai hapore ni te uma ko fui. He koe mea peta ha ko pore ai to kolosi sisu galaxy. Ko sisu o ko mui ki ai, o te mawhea e mea kotoa pe. Te mauria ko ma kotoa. Whanau, e ka mataanga e ka u, ka me tēnā whakaako mō whai, o kuhi mō tau e si su he ahoni. I aka mō ngahi kupena, ka mō mui te reia, and he will make you fishers of men. Let go of your insecurities, let go of your struggles, let go of your burdens, and trust that he has you. And whatever space you're in, Jesus is calling you to be fishers of men. Ni hea moto ko uhe e ki i hoko moto ki tā. Ki punga te polisi. Ni hea whai whekau, whai ako pe loea. Koe hāpe mea o tuku no lo tongi whai ako le he taha. Kore ke e ki ke te tongamira
hoko e nahi nau lelei, ko hami e tala hami atas Yesu. Kami hoko e mama o kane di mularu, ko hami e pakalula mari mas Yesu. Ko e ukia o ki malangan, maunga he amoni, keri aki mua ko tamahi kupenang. Ko si Yesu e oi mai, ka umumu e te. Kau ngaki ni motor, ke kau tokai kanata. Kaya tau pole whakataha ni tuna ke. Mui, te ta mui. Whai no fua, whai na taa, te ta pika. Hala tau he mate me mo ui, ka iaia sisu, te te awai. Koe kolokola himi te tātou hiwai, koe nima ngāo mā walu himi, nima no walu kataki mea haki tau hiwa. Kālu hipo hoku eiki he te lea, otro vai matai mau ma mea, e te mui o kātaki ki e pia, koe hala ia ki e klolia. Mui, te mui, whai mafua, whai ngā tā, te ahi. Hala tau he mate pe mo ui, ka ia e sisu, te aluai. Hala tau he mate pe mo ui, gai e sisu, e tau mai.
Mo whakaraura o
我大部分来这边地啊，大部分是不多的，做好的，好做包罗不多的，后边啊，后边啊，不多，后边老的不多的。但我係大我嘅係就話嘅，我話佢講嘅係嘅嘢嘅咧啊，佢係嘅嘢嘅，但係嘅冇錯，佢到我㗎嘛，嗱呢啲係發紅啊，但係香港咧嘛，係起碼富高，我起碼你有邊度啲嘅買起碼嘅分。呀，我对这个对来有的，会老在搞爸爸，会进出，就是会大海的，会看得出来。我现在希望佢啊，但係我哋麻煩就你後啲，我邊嘢就我哋係喎，佢分開啊，佢鬥做，即係鬥翻有冇乜嘢嘅國家，係攞嚟做。佢睇住佢攞乜可能做，佢做嘢佢又包佢睇住，包括話呢個嘅哈哈呀，佢發咗到個啊嘛嘅嘅哦，佢就做翻嘢放下，我放下先，佢就做到，佢就到幹嘛嘅嘢，教育話，你老師講話叫翻。I don't know why it's a good thing that I don't know that
ya kau pakatan kota tatap di Tata Palestina Nalolo, ini kau pakatan pas ini kita tahu ini malana. Orang ini kan pada mata pesimis, dia mau pakai hina, pakai metal, tak orang kau itu. Kata waktu, kau ini kita mata aku ni. Lepas tu kata waktu, kau mau ilongan, dia aku, ini siapa orang yang ni. Kau kau le bukan di kata pun le mata di sea, etang kau le di kau ata mahu ina aku sahabat aku, kau wafi mata mata. Kau ata kau pakai hok wang, kau himau kau bayo lupe moala kalakai, kau le nai di kata kamutonga. Pele hake, baru, takai kala di pele mea, mufakatai. Perkawena ko omai ke leai di kapotongai alea kauwaki di ko atani. Oke mai perkawena la Maria ma on ayako. Kete ai mo uita kato. Ai ai Portugal visiona ada kolua o momea ke o kuito si aula. Dapat nanta tonia hinangsan o to. Ai aku mo kalama. Pewaki petani di Bali. Ka buah kami dia kolele petolu kami di mau ile. Asi ala koki komputer mau mea ile kami terkait kaya mau gale pinam nang nakau kiai. Koki ngawe ni kami siona ia ada konwa. Hari aku mau kiai atau mari ngawe orang luman kau. Então a NCA kami balei berprokalama pokoni dino buka kami kaya tonga kita kasih hak angkatai omelino mafia pia ayo ukawai atau leta inai kai treat ihemiko kohila tu ikemoli ayam orang kiai ayam psychologist, mereka nawa kami kata tu. Cuma ina kita kalau aku kami tadi tahu saya membalik di apa pemain di rumah nyamun. Ayam kami di balik lagi. Kami mau lagi. Penatamuan itu pun kita yang tongan, dilakukan ini. Mei kita pakai mekai operatif rumah lagi. Kalau dulu kami dia koleli, ketokonya aku, etapanau, selama aku tak lele. Hanya beliau telefon kepungai, jadi sobaya di kami dia koleli, itu sahabat dia koleli. Hanya ke NCA. Oke, video puluhan komersial sih. Mau website itu NCA. Kalau pakai mata NCA. Ayah NCA itu pakai mata National Certificate of Educational Achievement. Oke, video, puluhan video ini boleh aku buat. Protokol siapa que punya timing kita panon dia. Terima kasih.
kui ka standards pe ma credit. O ku fo ma o standard pe ma o me ai credit. I whaunga NCEA o ku kei whai pe fo kai sivi whakakatoa he osi a ta wako. Aia o ku maka ia e kau whai sivi mawahe. Ka e kei lawa pe sivi I pe wakai I ho o ngahi le soni lo tonga e tau. Pea koe sivi mai wakai I eni I apia ko takitaha. E ha ka ko hangawa eni o kulahi. Ka ko hono mo oni o ku iai a ngahi mea e kai lawa ke sivi aki ha o tangutu hifo I ha sivi. Koe ha o ku ke toi tohi whakamatala iai hono whai ha o lea whakamauri sayangi ke tuo o whai e lea. Koe ha o ku te toi whakamatala I tohi ai ha whekumi sainisi hini ia e sayangi ke whai e whakatutolo he loki sainisi o ke sio ai ki hono ola. Koe ngahi le soni NCEA ko osi wahe ai ki ngahi mea o ku tonu ke ilo o ia koe standards. Koe standard takitaha o ku iai hono ngahi boni ke credit. Pea o ku tānaki ko toi credit ke mawai ho o tohi whakamaoni ako. O ku lilia lewa mi hono whai hako I siwi hoa tolu e taha o le soni ingilisi. Koe siwi e ngahi standard koe konga kike o le soni ingilisi. O hangi koe whai tohi whakapisinisi, gote mo whakauhinga e ha whakamatala, wha o ha foi whilimu, mo to o whai ha o lea. Pea koe ni ihi ngahi mea ni siwi, ke ose e tau ako, pea ni ihi o ku siwi ke ia lolotonga e tau. Ko hono maua NCEA o ku makatuunga ia I he lahi o credit. A ia koe taki walonoa ki he levolo takitaha. I he levolo ua mo tolu, koe credit e ua noa me he walonoa, o ku whia mau e lava ke mau ia me ha whaahinga levolo pe. E whia mau whoki ke au sia e tu unga maolunga ma credit, ke mau I he tohi. Lea mo whakaongo pepe he whoki mo whika. Fua pe mo whakafuafua, ka e lava ke mau eni I ho lava I ngahi le soni ke he kehe. O ku lava ke tātā na ki ho credit lolo tonga e tau. Pea lava ke toi lahi angi ka pau e whakalaka atu ke tau e taha. Pea ko ho nao pe ia e kai lava ke to'o pe e whakafoki. O lava ai ke ilo mo wakai I pe ke toi lahi angi e credit ke mau mo tāna ki ai. O ngawe ake ai huanga o ke pe ko ha o ngawe ake ai student app ai NCEA. I he mau atu e ola o ho ngawe e whai he tau, te ke ilo I ai a lahi o credit ko ke osi mau. Ka e kai ngata pe I ho ilo ko ke lava ai NCEA le walo o luaki. I ho o holo atu he ope o wakai ai ola o ho ngawe na e whai I he standard takitaha e ha a ia mo taha e mata I tohi koe ni na a ma mo e. Koe na, koe not achieve. A